Kerana Islam ini yang lang baru pengakon yang sama Ricky Paul Husaimat Penuan Syahmat bagi sedang ini program bagi cengduan. Ini yang lang baru. Sini sabda sipol juga janmit pementasa sisian pan. Tapi di sungguh yang boleh tabe di segi kram bagi penon burong kerpang ya jingai ke kerpang walai ke jikot tamen dai pasan lepas kali do tamen tagi di live pesan lagi snap jilong lindo tapi sekri utara jadi jadi ini benda beli di dua di kupon suami sedang ini program berlingkot di profesi pemerintah hagar tengba kupon musim kupon amin abang pa siya jago imi sa sisian pa nam tak dikasih ke bakra ko melaai iwe kerpang pemilih kemen lang yang dikasih na kebendapat punan buram lagi dikilai pesan tadi islam ibu kerpang ko melaai ha ifar paskal di pasan jongi mama jongi lagi singlong indo jongi ko mi la syakri punan buram naina imi lagi dikilai pesan tadi islam kecing long lindo cobi kenrat sebentar bagi kejanmi pemerintah ada kecing songo semini pai ada kecing kemen menero lebih nam tak ni kecing ayai ke kerpang bagla yang ibai bai kerpang entah pesan kerkutra ini ke janmi pemerintah bagi ke mengi selek kemen kita pedon buram lagi sur jingwa lagi sur jingwa gitu ni kilong nam tak buram khra cobi hamtame kecing ai ke bagla ai ke long yang kecing khat bagla khat ya di pasang lepas kali itu kerkui iwe baru khat ke dan ini kejan mir pemerintah bagi le ini baru khat bagi nan buram ai kena buram sabi belum boleh bayar bersensian junam amin hukba chungi wa ning buku teng chungi kami ma chungi mon chungi hak do ning Wahai kita simpang sugi kepada istri, pertama berikan kami, bagi imam kita sendiri, dalam isi kesyukur, rei kebelan ini bersedia. Hadirin kecil spon siok kecil pendek yogi. Kulit sibuk ni diorang bang dapat sampai kita membuat kecintaan UP naik karun joy. Yang ini kapti yang ini seperti ada yang kita ini tentang emosi. Kon ya ikahe diburang banai ya buke imamaba nari takti benda boleh sebut pesan boleh sebut benda baru balai dengan ini bulan burang benda kuni suyo kecingkran na pesan na seorang Charles Lindong, ini milik jingkran, insayo ketinggalan burung na kaying kesam. Semoga maklum berubah balakre, bangin untuk hari berkor. Kot cakmat ya pasan nasora. Dari berubah untuk dunia, tiada saya. Kapan kita lagi kerja jelang nanti menurut dia kedua kembun. Ini buatlah kalau
taksi sistem bro, mandu tak kemudian. Pun beri clear aku boleh pun dunia ni mungkin movement dan di para. Awak kibang habis kebah. Habis kebah lagi padu ni pun pun kata ya kita mempunyai mesti ada kumno ka kebah. Konsang ini kalau macam si menjur, berarti semua ya papil ya keren. Berarti juda lo kata jing bersiap. Imak wala ada idon kata jing so bersiap bahwa idon kania. Dia pun pau ye. Dengar kaju kami keluar. Kumpan kau yang kesini, kabel kesini, kabel kau konsang. Menang tak kaya kesan, jom sekarang nak minta aku kerja atau kepala jaga ngadai untuk umat berbuat ini bagi orang yang akan berbuat bangan yang bangan keren bangan air kadang-kadang kaya ketian kajing jadi sebentar akan dikasih ngasuhan kentang Sudah lah kentak mana sekentak juga boleh inu-inu program ni dijingkran bagi aina ye. Oh ni haji para ibu bala karena start oleh omi. Ngalih ba bomdon tagi lan start te let's say ngapoy no serun setia ada. Keren mana? Debusin di shifti no para. Te tren hakane ka kenti mu start dengan ngapsodon langsung ban kentak. Nomor berkan ada nak kentai si kentai, kaji kentai kan, sapoi seukur juga, hakadi benar saya hapol minta so unong kentai, wasi kentai lu je kan, tela ome ngana yang nasem bro, lupa, une, bagi kunjungan kau kami. Olehkan sibit-sibit yang tangnung tu, gelung tu. Ni unda punya sibit undang lapan kutsu. Te ngaswa mensau dah diru, yul sengan long punta. Nama kenapa boy kejin keren keba. Wei buru tu khana yang awong dan wei unong keren. Bakran ha kata ka jing ya lam jung bau keren. Bun kentah, uai wasyong hajar jong uang gunung ya lah. Habang kisi arti kendia, penduna uha, bayo keriang tiku. Tehak uai pada kejialan uai, nak kata kejialan ulah kerjong pelaku tak uberiu, baru fajar milut, hak bukut sak tamaru. Utahu nong keren ang tahu kut nong. Ya kata jingkran boleh aku boleh tahu orang ngasungui apiwa baru kau kelihatan headlot tamak kibar boleh bidon mo nomor boleh ulah kerjong palat kena betai beliau bat kena headlot uta wasyong tahu orang ada subidah tu kan ni kenyata baladah bila sebukar papi bila meyong bila kam telamai ni kan kita kiai berkoi. Jadi kalau kendiat mau kata jeng diri aja lah kendiat senang bah. Kali kasih kalau buat pumut pumat tengin nang ya. Pumut pumat sisu kendiat semua ban kanang kam. Ibu ikhyan sisu. Jadi kendiat pasca kani ra bentar ke bah. Ngan aja keren kendiat lah kani kepor. Ngan aku deh nengkong siap mo ya. Ibah. Ibadah paskap. Bahkan ni kasih kalau kasih ke bakar berjumpi wilayah dan tim talalai pusat senam ini rekam mencekriu boleh kebalang sesuai kata pasal lihat siapa kerja sedang mo kerja sedang berbuat kadai hina yang nasem email beripa saya kebalasan dori ini di AKA berbuat galanti keba ini iba ini ya nadu ba idang kena imej ni dei beliau ibom
nang manthok kon pulih. Ya ka kerteng lajong nang manthok. Ngalapan awak dei bereu buat dei baru boleh hakau kalian. Lani tipi kuat pada pun kod ya tak kerja sengaja ujung ibat kiwe, ba iru ide iban namat dia. Kumno ba im namat boleh kod. Deh haba ile imane iplit dia kod jiruai. Bagi kod jiruai inju penduk bandra. Ba haba imat yo udak cengkhen je itu murmala sarai. Na ong ba jiruai ke banang ta ka ba kata se iplit. Taba ia ka jiruai ka jingtho untuk i bathau kumnur inom yu inom itu namar ba inam boleh. Ndai dese ke jiruai ba ki jiruai berbot ilala ka to ne mo itu khatba ini roi lang. Te se kata kawe kadi te ke ba. Nah, ini perkat minta ba. Kumno ba de. Ba ila ban sandur, ban putin nanti ya iba. Banyak diwe kikut ba don diwe bentar bakin boy syah ini ke bentar ke basalo. Apa ngapur karba bentar akan mau. Hak jadi dua step, hak jadi dua min berbon. Ibu kajing dua kajing temu. Yang ini kikut yang kukun sim kakak jurai dalam dua mami rumah dua wafi. Yang di dua mil, yang di dua step. Bani boleh nak kuat di dalam kena terkuat. Badhal bakut kajing dua iswa bangin ong. Bangin penkut yang kata kajing dua, yang kata kajing dua, yang absua. Bak ini dua sama i. Bak kajing dua itu i keba. Ngadakan mau sahadu kini kisni keba yang kunde. Kuble. Me ai hangi. Ya kikun, ya kini kikun. Nga, ni IT kelah, ya kini kikun kami. Kata keba imju kampendu, ban duai, ban bu ya kata keji duai kerpa, ha kata ka jing duai keba ngilakut keji duai step na keji duai ni. Ya kata nang perkat benda nang lahir asal mune ngakan maaf leng dei kitu ke jing kerpa lesi kata ka datang kejet ga jing bu jing kerpa ni lesi kiwe ki jing bu jing kerpa ni lawan tip amal ba i lesi ila pendua ha ka bermas ila pendua di jing lesi ndeng ngakan maaf kita ki kentir ba ublai ulai ki khur hangi ki me pa mangipat ni IT kelah ya ki hame ba let's say ba man peniak yang penting ide ki beri ki ba bomnang mustak ide ki beri ki baduk ki bakar tu let's say ngimdon nanti de kuai pa tede ku boleh kan ba sengap yang kita jing dua jing kerpat jing bu jing kerpat tu ki ba ke ete kal di kasaple kan ya kita ki ko telumba ka jing don jing ada hartu ki pon lah tiba ila yo beteng ya yo sedang ya tak kajing boleh kejin aku naduk semeni buat komputer haduk inda oi hakaneka bentar keba belum isakri jom boleh itreni tak ya kan ngono ngakam dah kajing alam umensim uya lama pintre ya kan ngono kebentar kebab fitre tu manga tre katu we tre katu mitre ya kata talen keba ai boleh dak je lam umensim uya lam ini bangin tre ya kenono kunta ndai la dang tre ya kebenta kebomde la ne kabolong siabat yang kata je lam umensim ya kata memelabat apa ya lam umensim ndai hakakam keba ya dei pat dak je lam umensim kawan sakoi kekentin pada kajing pensle la pensle ya bi bapin ya lam ya ka gospel ha ki badu atau bagus iba mentah nalor bami kita yang musim ni batai dikam di jam hayang sama pendapat di kesan kaya hakawai kebentar deh hakawai kebentar deh bala pensle
iba la dei untuk beri balapun seleh nado ka siaja kandas ba kanbai phau lai pusak sedang mentah ha kapur baha kata ka senam siaja kandas ba kanbai phau balapun seleh ya i kamu la kentang ya i ba pinlang usakri jong belai ba pin ya lap ya kapus bel hati gue. Let's say kawe kebentar kadon kadang kita di kampung kabalang kuman senai di building ada kuman sange ki school kini kita kata kadang kawe kakam ya lapi nama gede beri bela ya lap te kawan harta komba ki berkuat ki bale lembah ka Paris lembah ka Balang gede kam ki jong belai hikam kiba lapun selek ba pilek ya kata kakam ko jong belai te kumjuru ba tin yarap ya kibaduk kibakerdu ba pinyarap mau ma pinyarap ya kibaduk keduk padahal dia na iban yarap ta kibaduk keduk ndrei kibaduk ba kerdu kathau ya ka kibaduk ba kerdu ha ka jingtep ya ubele kibada ke alam hak tak benta tengi sokumen bagi yo ya nganga yo uhmen kipara kiyo ya uhmen ba untrei ha ta kakam te ikit ko kriang kum ka yeng kasam ni bar kowe nadu ki kenum kisong kha ngayam ne na barok ka family pan ai ka jingkit bo ke ruya ya i ba inang train ni sa kemat kijing e kindon kijing e kenduk kijing e kidon kijing tunjuk ki bobot kidon ndre inget ba kita ke berkhoi da kijing ai bo da kijing alam tu boleh ni da kijing kerku ke jauh inget ba kita ke berkhoi tin nomlong kijing tiang ba niat ya kene kelti kaba dangdon sakmat ni kitbok keruyang ba mai in nang koi nang kia in nang im sompra somsyang kat ba idang lapan trei ya kene kakam ndala koi tak kapur ka tak jinglong temen ha tak jinglong ro ngek ba idon si dibenta idang lapan trei ndrei ngej ba in kane ka jinglong kane hadu ka swi ka bagut His
jingdam laiko satsnep jogi benar bai jogi raposkal lengjo radio Mary Landam sister secretary juga Parish Pastoral Council juga Norman Song ibahi ngasem baro Balaiwan lang kami Singapore nadu kemudian setiap kemas juru Balaiwan lang na po balang sinong Maulanwir. Haga gerdeng jong ke FPD Church Maulanwir ngidap na kanyang isgaw kamen kabakraw wala na ni la pada siya tatang riugot bangiwan boy hangde ray haga gerdeng jong kabalang ibargaway na po sinong katong ngidap na kanyang isgaw kamen pada don melang rekat parti haga tiga segi kebakrau haga ba father mulai rajin kerpang ya pi haki digi live ko sam lagi sedem kum kabalang ilai omat ya dicingkir ku na ki ti jompi haga liang jom kamen pada haga liang jom kamen se won ikut nistan na kabalang sno juru na kaparish kibar kawe ilai omat ya kita dicingkir ku yang ba udang nak hindi basbon e job di mana yeng kisem bi minister nak apor shak por kichu an por shak ni ban yo e bechingir ku ne ko jing doi bi job ni ine kilom ni so joga jingir ku bo play ulai ha hindi job ni patna nation ba ila kimi lenti shushu ya kita jingir ku ko bo play unang ai ya ko bor ko job ni break banon kam kam pakai bon kita tak, agak bila ay kita kecingkir kerdo nak kabata kibri kebenaran kamu. Dia berkata agak dengan bor, saya istian tu kebenaran sedang diperluai. Ni ay kecingkir bor dunia. Ni belum ni bersih pilihan yang benar. Andai lang dah kita kecingkir, baik juga ini kecuali berulai pernah ay ay yang kecingkir kecingkir. Lala pitrai haka do do baca to mu play try kana lagi seran kali pinang im shom prak shom shak ai baki mati bas bon jom ni berar in nang subjek ki kun ti joni bagi nang pintu ya kitin dak tin jat jom ni oi na ka balang stom ki dan don ki kun samlan ki bayo i ya kitin jat jom ni ban bon ya kita gelenti ki jom ni don jingkerman bagi ni ki kun ti juga balang sedang baca kembali sebelum away hindang mi ban bot kita jatuh di ban long dan go narga benda di baca ni desa sisi negeri kapo harga kerting juga balang sedang baru away kembali lalong usor ni kau jatuh kembali lalong usor ni kau jatuh kembali sedang tidak dapat lagi sesuatu kemen kemasram akan ada kapo kabalang dan welcome wala ada putri yang kedua bercakap Reni sengau berkedong hasil tak jombi. Wala lagi biar lagi jombi kemarin sebab cingdoi jombi putri kami. Dia ay berkata ke bor juga cing jarab jombi dengan bor juga cingdoi yang kami lenti berbor naga cing seperti jombi benar. Kepangai yang BBC berkawin ay boleh cakap naga kedong yang kena Paris. Agak filan lasu syubat keneri dikti kebetulan kamu. Kalian juga main pada kalian juga bensin. Saya sih boleh sebut pun ya kena bincang long bos pun kecuali agak main pada bensin. Dia agak kebor, agak kerja jadi berapa ibadah watan sama agak wajib pada kalian. Jika kena sempat kenikah, sempat kita pilih. Sab jinnya tu happy,
hi kasturi kre jubili jelabus dan pinsa om anis ngobang. Tabut ya ayumun salet cikim romya entala isdang tainya. Pada chong Arab kiong kuslai pi saya taya kentela ya namwir kentela yang wer cai mata pelut bet clear cakap dia chong jai jai habu ki engkam tatai. Ya keren wa capat bat kemikiran la cukirkan Gane kayong sinumang Kene ibarwa cinta Anaya abon kam kan gimen en exam Kawai baro cine la cok dau ong yak merwe hapu tai men bade la jiman las ngewade nama sene kadi layong ruwe kita pergi menia thola kendo ya apa ya kaju bilindo Barat laikun kerku kerja ani gila ramstai baru de gila puha dak cir saya indur nanti nandur pula Kita di eng a in
jilbab lem ilizamu. Bless you, bless you. Ini aku buat pengalaman hanya popular yang pengadaan tangga jika belum ada rembang jenis yang ini. Tapi mengapa ini kirim di gaya ala lengo? Oh kata kecil sempurna ni aku tu ni kasih ni. Ini baru kau kirim senran dia pun tengok mak kelatih ke double function mementas ni. Terlalu hiam dia. Tinggal ini bayar yang jaga uniform, wetenan kulit, lesong support, kementerian penyerwai. Tinggal perkat ala dia, komplek ala dia, dia thok jumpa dah rembang tasni. Dia thok pada rembang tasni, dia buat beli, buat kebalan. Hak cinta si live fungsi senem kerja di jumi. Buat ilmu badan boksi pun ni non mesong. Bahawa tahu senam kedai tak senam juga beli. Baik hadaru, hau ni beran. Iyo ay kata jika ku perom pada lagi senam. Tengilong di badan box pun, bagi kemil nanti, bakun kalama juga ni kejubili, bapni ya tak kalian kapan king, kapan yalam nanti di hadai long maji, ban king ya tak kalian kapan ngam. Kapan pelak ni nak jema di barat, tega man pendiam nusi ini, kapan ai kejingkan men, yang bahagian hambuat nama tak kene ke Paris, bat nama tak kiwi buat pat Paris, tega ni keju hambuat ngai kumlai ruri pada Leo, Lasenrani pada rembak juni, bagi ististar unjuk, bagi bayi nasab pada, tega kini ni kumlai sibun, tega tempat di ada ini bah bidang kecilai ini kisah lantai di bahaya ngasem di kadal bah akan paru ini jadi bah lima bah iba jalan pensiunan di kadal bah kantor ru kecilai semua nak yang jadi perabagai kemudian dia berisno musong lantai kadal. Di negara Syam, nakot syua yau para rambak beri pada liu, bah inwan sejikmat, baka peris nomor song, terkecil ye kam aing itu ngabam, berikan aing itu di tempat kuburam. Dia dikata baka sepat yaki para bagi syokha barok. You
sedap teman om, kubu om Charles Mane, Tendrai ada semua ya barcoin, ya pi barcoin nagalian juga balang, dan di dalam ini nama song pada follower, pada juru ya kipara, kipa nisautu naga kipa jiruai Mane, bahadu kando gila. Berdepan tersebut palan sisa yang belum komedi kalau buat belum ikan dia boleh ikan bosnom dan dari kita juga cingdon kecil atau joki bayen kan jadi harus shift tak sedih alih kalau pihak buat aja adalah di pergi lah apa ingin kita ingin kembali program belum dikemas Tendrai ông cũng được war sop ta klem meeting tim jom ka palang te daki ramba pat ka Paris Council aki jikki wilayah berjubuan beropa kumdo berjuan lagi meraja lagi bagi dia ulong lagi ngaruh om sego bagi lagi nang masuk nang burom mengah bagi lam burom hapolat dia negeri dalam poin kuning, Malaysian dan Bentang Baru, negeri yang jom di Badiman, alias Islam, bagi katikis Baru, ada enam step di ladon katakan celebration. Tentu sewujud dulu pelawan ra adakah, na ibu dan dulu kuning antara yang diuat trash pamoh, di na sahaja tapi diberi uru, nanti kita anong ông pun tiền sung, ta cái này vậy, bằng anh đam dari semua yang play, nak benda kecing, ini cukup, apa yang kita, ada yang save juga, gilaman pahaman biar nado bakal IT ada di play, sisa, baru bagi para kisah sakit kata, gilong buat cara tu kata-kata, gi beliau lembah kamdam, buat dia kerja kedang ru. Naya kena cinta. Rebenta sisa ngamlan mundur bila mundur hakariam kate-kate. Kita gaya tu lagi begitu gil papan bahaman dia. Kita kita malah iban teriam kate-kate berkhoi. Bad iman la ai dekat magisterial order najrong berkhoi ikut ro ihariam ju. Tika-tika dong kata kecil jo kecil ya teli. Kecil teli. Apa itu nak kariam? Kebun giruai keju ruai. Ikut dengan jumlah kecil, bagi dengan jumlah kam. Kata ketika kubur, kebangi, iyo dengan ski. Lalu yang teli, om tu ik bagi melapan le. Di kublai shibun, nak bertakan ada sebuah syai pada liu, wailah, kau sih juga dengan ski, dengan cinta jupi. Lalu kemas tu betah, pada kubjuro nak kalian jom, gay sebulan bayi Arius ru bagi log cegi, kiwan populis cegi, hitam ti tu tak cegi. Di sebulan kita macam apa lagi? Ini kita kerja kerem, itu berguru kedua IP bagi yang sep cegi. Ban yang berkoin kibalawan na seorang, yang berkoin kibalawan na mairang, berkoin kibalawan na marmor, berkoin kibalawan na mau kerwan. Bad kibalawan na kijaga wafer kam nak sifat om na follower bad tersebut curi parlok cenamo te ngam tip kha la phi kerki da bur balai le ko IP ba pinam par kerki balai da ya disya da ya bam ka balam da imta te kata kalau kecing kwa cenga tu ble ku do IP maro kibalawan ni ai ba ka burok jugle ngam shine ban kaburong jom ketika malang kapari sungi ini ban kiing sen sungi
Sam Jongi Ba Dominic, Marikong Esther, Lembar kini ki para ki persaksi Jongi Bano, Lembar ki Shong Kashin Rangkan Tay, ki bidon lang agni ko por, berkabalang Norman Song, ka parish Norman Song, Lembar mangi ki para lok para jor, kan rad bail baspun, nang gerpui I berwal be nang syait nang klai, nang dap bagi jing kamen, bagi jing IA Jongi, Shilenter ki sni jing em Jongi, bad yang ilang baro agni ko por, ipan ikane do Kristrai Jongi, kaburam mau pa barau kon barau mensie makoy, tangi jingkar ko khado now jubilere. Utrai kon ringkat bapi, lei beren bor barong pa, baru kon, baru mensie makoy. Unkon ku kada, unrius mari pi. Hap tidak. Ini hati kat nih.